Assalamu alaikum урматтуу Тездик Кеч каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 2021-жыл аптанын 3-күнү болуп калды. Биз торговый базарына турабыз. Кезекте эле мал жемдеринин бааларын билебиз. Мака ар кандай көлөмдөгү туздарны жемдери канча болуп, престерди көрсөтөбүз силерге. Престер бул жерде азырынча жок экен. Көрүңүздөр, престер азырынча жок экен, калган бааларын баарын билебиз. Бул жак трасса. 10 метр жого чыксаңыздар, бул жак трасса болуп турат. Дальше кетсеңиздер ош тарапка, бул жагы Баткен тарапка кетесиздер. Биз бул жерде турабыз. Аз кезекте эле мака жем ар кандай мебелердин бааларын билебиз. Kaçdan gene kamakalar? Hatta 28 oldu. Kilosu ha? Kilosu. Kapka 27 ekan. Mına jemderin kaçdan? Jemder 39 so'm. 39 so'm ha? 39 so'm. 32 so'm. Bular qanday ekan aka? Bular nima ekan? Bu jugori. Jugori ekan ha? Ega shunda buni? Urug' ha? Çok ekan. Bul tuzlarchi bog'lar kilosi. Tuz 15 dan. 15 so'mdan ekan, ko'rdingizlarmi? Maka shaxtın basını turayıq, maydasını atayin çöçelerge verin. Şağı 25, unu 28. Bu 28 ekan onda? 28 un. Bunlarçı? Mayda? 30 so'mdan. Bular 30 so'mdan ekan. Çöçe jemga, ko'rdingizlarmi? Har qanday ko'lamdagi jemlarni ko'rdik. Bu yerda buğday var ekan. Necha bu yeşil çok. Budayın başını biliyorsunuz be? 25 tenge gördünüz mü? Budayın bahsi 25 so'm deydi. Bu tuzun bahsında sıra uqtunuzlar. Örüktün bahsi Batkende örük çok. Sıra öyle koyuyoruz. Ben bir kamyonda göç aldım. Göç var da. Al nereye öyle saptap. 25 kilo tortaverim so'g'an. 25 kilo. 20 kilo ekan. Aka mana qanday ekan? Mana ne? Malga buldagi jem qancha ekan bahsi bu? 22 so'm. 22 so'm ekan tevil bahsi. Ko'ringizlar. Daha bir o'zgacha jemlar olsa sizga sotamiz. Haydasın adam astı. Simişke daha var. Basın maydan var mı? Bahsi qancha ekan? Qanchaga? 100 so'm ekan, ko'ringizlar. Simishkening bahsi 100 so'm ekan. Arpa padı berdim lan. Bu yerda arpa da var ekan. Arpa-chi, buni arpalar. 50 so'm. 50 so'm. Buni qanday qoladi buni? Necha ham kutib kelgansiz? Shipirg'ichning urug'i ekan-da bu. Shipirg'ichning urug'i ekan, ko'ringizlar. Shipirg'ichning urug'ini olib eksangizlar bo'ladi ekan, ko'ringizlar. Jemdan nabalarni ko'rib qo'ydik. Bu yerda presslar yo'q ekan. Kanalga qatalыңыздар. Batkendagi bo'lib жатқан бардық мал базарларда, Qirg'izistondagi mal bozorlarda, mashina bozorlarda jana sotila turgan mashinalarni bari sizlarga tartib ko'rsatamiz.